Hata nikamatwe, ilikuwa moto ilipita mingi na sehemu ambayo nilikuja nilikuwa nashindikana sana, nilikuwa nimezingirwa na jeshi la kwangu. Ndio maana nikapata orders nijiunge na wajeshi wengine na polisi na nini, ndio tunakuja hapa kustadi hapa sasa, wanatupeleka sehemu tutenda fanya mafunzo. Ndio maana nilikuta hapa sasa hivi. Yani kweli tulikuwa tunaachiliwa, yani serikali ya Kongo lazima ishughulikie jeshi, ishughulikia jeshi kikamilifu, hii matokeo haingekuwa. Journaliste,